Nyumba ĩno ĩgwakagwo ngorofa ya gatano rĩrĩa ĩmomokire. Mabundi makiria ma ikumi aria megwakaga nyumba ĩyo ni amwe arĩa mahofanĩirio guku mugwanja makirikana gukua ari hamwe na kana ka miaka 2. Karudi chini kuangalia nje nikaona imeshika chini yote iko juu ni roof tu imebaki. Maafitha akung'ethanira na mitino no marathi nambere na mihango ya kuhonokia aria mahatite gukirikana andu 30 mari o nyumba-ini iyo. Wa trapped hapo ndani wenye wa plumbing wenye najua around 6 na watu wengine mafundi wenye najua, so exact number ya najua it's around 13 people. Omwe wa mafundi aria megwakaga aratariria angi umwe wa kuhofanĩrio no ni ekweherete mutino ucio kihanika. So far 15 have been removed from site. 5 were taken to Christiane Marian Hospital and 10 were taken to KTRH. Kuringana na aria maikaraga hakuhĩ na nyumba ĩno maroiga ndironanagia dalili cia kumomoka. Kila gorofa ilikuwa na watu lakini ya tatu ndio watu walikuwa wengi kama 20 na kitu hivi. Aria 15 magurarire maramukirwo rigitani thibitari-ini itiganite tauni ya Kisii. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjiku wa Kimani.